Ama Mariaren zerura jasotzea ospatzen dugu abuztuaren erdi honetan. Denontzat hitz eman zuena Amarengan bete du Kristo jaunak eta horrek gure itxaropena sendotzen du, gure fedea indartzen. Hoy también celebramos el día de nuestra parroquia. La colecta irá destinada a las obras de la parroquia. Ospa dezagun bihotzez festaburu ederrau. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenide maiteok, isilune bat egin dezagun, eta zar gaitezen geure baitan, Aitaren errukia gozatzeko. Jesus jauna, zeure ama, zeure ondora eraman nahi dizan dozuna, erruki jauna. Jesus jauna, zeure burua eskaini diguzuna, Kristo erruki. Jesus jauna, Aitaren eskuinaldetik, Ama Mariaren eskaintz aintza erakusten diguzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti saltsua, eta geure bekatuak barkaturik eramagitzala betiko bizitzara.
Egin dezagun otoitz. Jainkoal guztidun beti erekoa. Zeruko ospera eraman zenuen gorputz eta arima Maria Virginia sortzez garbia, zeure semearen ama. Egizu goiko ondasunak bila ditzagula beti, zeruko ospean parte izan dezagunarekin. Zurekin, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizibeizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de su alianza. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, y está encinta, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro, y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. Canta jaunari, canto berri, egin baititu, hainbat harrigarri. Canta
San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, piztu da Kristo hilen artetik, heriotzatik piztuko direnetan lehen fruitu. Izan ere, heriotzak gizon baten bidez etorri zen bezala, gizon baten bidez etorri da hildakoen piztuera ere. Eta Adamekin duten elkartasunagatik, gizaki guztiak hiltzen diren bezala, Kristorekin duten elkartasunagatik denak itzuliko dira bizira. Baina bakoitza bere garaian. Lehenengo Kristo, lehen fruitua denez. Gero Kristorenak, hau berriro etortzean. Gero azkena izango da, Kristok jainkoaren kontrako nagusitza, aginte eta indar guztiak ezerestu ondoren, jainko aitari erreinua emango dionean. Kristok errege izan behar bai du, jainkoak etsai guztiak haren oinazpian ipini arte. Azkena ezerestuko den etsaia heriotza izango da. Izan ere, gauza guztiak haren menpean jarri ditu jainkoak. Jaunak esana. Jauna zurekin Jesucristoren evangelioa San Lukasen liborotik. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino, deprisa hacia la montaña, una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura de su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, y a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa.
Jaunak esana. Gaurko festa, Pio Hamabigarrenak jarri zuen Eliza 1950. Konstituzio berri batekin, Munificentissimus Deus, zesan nahi du horrek, jainko eskuzabalena. Eta hola zioen, Jainkoaren ama Virgina, beti Virginia Maria. Lurreko bizitza bete ondoren, gorputz eta arimaz zeruko aintzara eraman zuten. Gaurko festa honetan, Mariaren festa honetan, kristauei guri zer erakusten digu. Lau gauz. Lehenengo gauza da, ulertu gabe ere, konfiantza izan zuen Mariak, fedea izan zuen Jesukristorengan, jainkoarengan. Beraren bizia, etzan bizi ederra izan. Gurutzez jositako bizia, bere semea gurutzean ikusi izan zuen, hil eta gero isilunea sumatu zuen, bere jainkoa, bere semea etorri arte. Eta askotan ez zuen ulertu jainkoak zer nahi zuen, baino hala ere fedea mantendu zuen. Ikusi dezakegu gaurko festa honek fede horren bizitza hori fedearekin bizi ezkero hau ere guri etorriko zaigula. Jangoikoaren presentzian bizitzea. Bigarrengo gauza erakusten diguna da jangoikoaren gandik utzi zen ematen. Askotan geure bizitzan geure proiektuak ditugu, geure nahiak, geure etorkizuna ere, eta lan egiten dugu geure etorkizuna bete ahal izateko. Maria bere bizia, bere etorkizuna, bere nahi osoa jangoikoarengan utzi zuen. Eta bizi horrek, jangoikoarengan uste horrek, eman zion gaur ospatzen dugun festa. Osotasun batean bizitzera eraman izan zen, jangoikoarekin bat izatera. Ikusi dezakegu gure bizitza jangoikoarengan usten dugun momentu horretan, gure bizitzako fruituak askoz gehiago izango diala. Geure gauzak bete nahi balima ditugu. Alde batetik, geure gauzak bete nahi balima ditugu, fruitu batzuk emango ditu, klaro, baietz. Baina jangoikoaren gauzak bete nahi balima ditugu eta hortan bideratzen balima dugu geure bizitza, fruitu ugari biziko ditugu geure bizitzan. Decía que 4 cosas podemos aprender de esta celebración de la Asunción de la Virgen María. La fe que confía incluso sin entender, el dejarse llevar por Dios, dejar la vida en manos de Dios. La tercera es unir mi vida a Cristo.
María estuvo en cada momento, aunque fuese difícil, aunque fuese duro y aunque la cruz fuese muy grande, estuvo unida a su Hijo, a su Dios, en su nacimiento, en su vida pública, en la cruz y después en la Iglesia que nacía. La Asunción es el fruto de esa unión inseparable que tiene la Virgen María con su Hijo, con su Dios. Es el fruto que hoy también se nos quiere ofrecer a nosotros. La unión es fecunda y fecundiza en esta vida eterna. La cuarta es la esperanza de la vida eterna. María nos enseña cuál es el destino de aquellas personas que viven unidas a Cristo. No hay otro destino que la vida eterna, que vivir con Cristo toda la eternidad. No hay mayor gloria, no hay mayor deseo, no hay mayor anhelo en el ser humano. Aunque pensemos que hay otras cosas, ese es el anhelo que cada alma grita, que cada alma desea, el vivir eternamente con Cristo. Por eso la vida de la gracia, la vida de unión, la vida de fe nos lleva a esa plenitud del cielo que se hace, que hoy la vivimos en esa esperanza de sabernos agraciados desde ya de aquel premio que el Señor nos va a dar. La Asunción que hoy celebramos es esa ventana al cielo que nos dice, nos subraya y nos potencia que todos estamos llamados al mismo destino, a la misma vida eterna, a vivir con Cristo, a gozar con Cristo, a ser de Cristo y a estar eternamente con Cristo en el cielo. Pues que ese sea nuestro destino, que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro más gran deseo interior, que la Virgen María en la fiesta de hoy nos recupere ese anhelo interior de querer vivir siempre con Él, en Él y por Él. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zeru lurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, kurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernotara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainkoa ital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena, sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, zuzen dezaizkiegun jaunari geure otoitzak, Maria Virgina zeruratu zuela ospatzen dugun egun honetan. Elizaren seme-alaba guztiek, jainkoaren amarekin bateginik, jaunaren handitasuna goretzietea
gorotzien eta harengan postu daitezen. Eska diezaiogun jaunari. Que la misericordia del Señor llegue a sus fieles y todas las generaciones se alegren porque el Señor ha hecho obras grandes en María. Roguemos al Señor. Jaunak, bere besoaren indarrez, gora jaso ditzan esedezak, ondasunez bete ditzan goze direnak, eta lagun bezaio bere herriari gure arbasoei hitz eman bezala. Eska diezaiogun jaunari. Que el Señor, que ha coronado a María como reina, nos conceda un día también a nosotros el reino que ha preparado desde la creación del mundo. Roguemos al Señor. Jainko jauna, zure semearen ama egin zenuen Maria Virgina, entzun gure otoitzak eta egizu haren laguntzaz parte izan dezagula egun batean betiereko zorionean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Benideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Igo bitez, Sugana jauna, jaieraz egiten ari garen eskaintza, eta Maria Virginia guztiz doatxua zeruetara jasoaren otoitzari esker, egizu geure bihotzak, goi maitasunaren garrez zuturik, jo dezala etengabe Sugana. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti erekorri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gaur Maria Virginia jangoikoaren ama, zerura jasoa izan baita. Egun batean aintzaz betea izango den zeure elizaren hasiera eta irudia da. Bere itxaropen sendoz eta poziturri du ura oraindik bidean erromez doan zeure herriak. Izan ere, ez duzu utzi hilobian usteltzen zeure semea bizi ororen sortzailea miragarriro sortu zuen ama. Horregatik, aingeru taldeekin batean, gorezen zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu garduek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldo zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei emantzien esanez. Hartzazu eta jan guztigo kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei emantzien esanez. Hartzazu eta edan guztigo kontatik,
Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue gau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Fernando y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Eraberean izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun, Fili, Retolaza familian hildakoak, Javier eta familian hildakoak, Maria Xun, Joaquin eta Mikel, Sebastián, Angelita, Enrique, Luisa, José Manuel, José María, Fernando, Juan Carlos eta María Pilar, José Manuel, Edu, Juan Antonio, Mari José, Xabín, Susana eta Juan Jesús, Rosario eta José, Gorostola Urbi eta familian hildakoak, Damaso, Inicio eta Asus, Aurea eta Jesus. Eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainko aital guztidun Espiritu Santuarekin bategan. Ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun. Zeru eta zerana, santo izan beri zure izena, etorri zure
Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, conced la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak.
Egin dezagun otoitz. Sakramentu salbagarria hartu dugu jauna, egizu Maria Virginia doatxua zeruetara jasoaren otoitzari esker, piztuaren aintzara iritsi gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharra, Elizaren irteeraren onduan jarritako maitsuetan horri batzuk aurkituko dituzue. Kontuen egoerari, diru sarrerei eta gastuei buruzko informazioa zehatzarekin, bai parrokiakoak, bai karitasekoak. En las mesillas colocadas junto a la salida de la iglesia encontraréis unas hojas con una hoja con información detallada del estado de las cuentas, con los ingresos y los gastos, tanto de la parroquia como de Caritas. Baitare esan, gaur arratzaldeko 8:00 hemen parrokian kontzertua izango dugula, gospel kontzertu benefikoa, gonbidaturik zaudete. Hoy a las 8 de la tarde aquí en la parroquia habrá un concierto benéfico de gospel, con música gospel a favor, y se hará una recaudación al final, quien quiera aportar algo, a favor de los niños, para la educación de los niños de África. Estáis todos invitados. Bedeinkapena jasotzen dugu. Jauna zorekin eta bedenka zeitzatela jangoiko algoztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta egun eder bat izan dezazuela.